Check ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlogo tša tšona ke tše. We have lost the cornerstone of our family. Twadi go tša bodiragatši Nandi Nyembe o tlhole a rwešwa dipataka le go retwa ka tema ya gagwe go tša difilimi le telebišene tirelong ya poloko ya gagwe ka Johannesburg le kgono. Thobela nako ya go loselela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Dikgaruru tša bong le dipolango tša basadi ke tlhoba boroko ka Afrika Borwa se ke go ya ka mokomišenare wa maphodisa ka provinseng ya Gauteng Thombi Mthombeni. Ka provinseng ya Gauteng go golegile badirabošula bjo ba go feta dikete tše 22 ngwageng wa ditšhelete wa go feta ba tšwa sehlabelo ba lola ditokelo tša botho le motlatšatona wa sephodisa ngaka Bole Bošielo ba kgathile tema lesolong la go ba kgatlhanong le tlaišo ya bong. Mthombeni o re masolo a mohuta wo a tla thuša ba tšwa sehlabelo go bega melato yeo. One could indicate that on the last quarter, which is a third quarter crime statistics release, one have clearly reflected the conviction of which we had over 100 years in terms of life imprisonment and over 900 I would say convictions. Which we have tallied in terms of the issues of gender-based violence. Action SA ke teka mengwage metlhano go tloga mola ya thakgolwago mafelong a beke yona ye mokgatlo o tsebagaditšwe ka ngwaga wa 2020 nakong ya dikiletšo tša luba la COVID-19 mo gabjale o nago le lekgotla a ka bago 145 maloko a palamente a tshela le boemedi go ralala le Afrika Borwa. Moetapele wa Action SA Herman Mashaba o kgwathile tšeo ba ithutile go tšona mmušo wa province le dikgetho tša pušo selegae tša išago. We ended up, Natasha, with 6 members of parliament. For the first time, a new political party at the time, 3.5 years old. We are now represented in the National Assembly. We are now represented in 3 provinces. Gauteng, where we've got 3 MPLs, and then 1 in Northwest and 1 in Mpumalanga. The moonshot peg cost us. Do I regret it? At the time, to really be fair, Natasha, South Africans are looking for consolidation of political parties. There's absolutely no doubt about that. And we thought we were doing the right thing. Unfortunately, because of the double dealings of the DA, that's what personally I was uncomfortable with. Moya wa kgotlelelo le go se fele matla o sa rena go molemirui wa dipudi go tšwa ka Northwest se ke ka morago ga gore re a leboga mangwe gape a lobe maotong a bobedi morago ga go amega kotsing ya sefatanaga ka ngwaga wa 2021 mangwe gape o nyaka go tšwetša toro ya gagwe pele ka go godiša kgwebo ka go rua dinku le dikgomo. Pele ga kotsi re a leboga mangwe gape o ne a ruile ebile sa kgoreletswe ke bogole. Maikemisetso a gagwe go gola mo mererong ya temothuo a na mo rotloetsa go rua dipudi. Morago ga ngwaga o wa 2020 mo ngwageng o latelang wa 2021 diphologolo tsa ka ke dintsi di ya sentle mme ile ha re June ke ke kria kotsi. Botshelo jwa gagwe bo ne jwa fetoga ngwaga e tlang fa na thulwa ke sejanaga ka nako a neng ya taxi renke kwa Four Ways kwa bokone jwa Johannesburg. Ko bookelong ke ne ke sa siama maikutlong a ka maikutlo a ka na sa siama ka gonne ke tshimolotse ka leruo a re kotsi ne ya nna matshosetsi mo ditorong tsa gagwe fela ga ya thibela maikemisetso a gagwe ya go rua. Tlhaloganyo ya ka e siame mokotla wa ka o siame ke maoto hela. Mangwe gape o tlhola le ditiro. Ke sebeditse le ntate re a leboa ka selemo sa 2024 ele ha ke ne ke sena mosebetsi. Bopelokgale jwa gagwe bo rotloetsa ba le bantsi.
wa kgona no yana ke ipotsa gore yaanong rona batho ba re tsamayang ka maoto re kgona ra go palelwa ke eng ene a kgona ro. Le fa go ne go bonala ekete toro ya ga mangwe gape e ne e phutlhame, loeto la gagwe ke sesupo sa gore go se nyeme moko go ka tlisa katlego. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Taung. Thwadi go tša bodiragatši Nandi Nyembe o boloketšwe karolong ya bagale le bagaleadi dirapeng tša West Park ka Johannesburg. Balapa, bagwera le bašomi mmogo ba mo rwešitše dipataka tirelong ya poloko ya gagwe. Nyembe o hlokofetše boekelong bekeng ya go feta morago ga bolwetši bjo bo kopana a na le mengwaga e 75. Ditlogolo tša mogaleadi go tša bodiragatši Nandi Nyembe e be di kgwathegile maikutlo ge e be di mo fa hlompho ya mafelelo. Ba bangwe ba bona ba ile ba tšholla megogo e le ge ba opola tema yeo a e kgathilego maphelong a bona. How do we say goodbye to Mphefumlo, who gave the world her laughter, her tears, her talent, and her heart? Behind the spotlight, she transformed us into stronger, kinder, and braver versions of ourselves. As we lay her to rest, we are reminded that though the curtain may fall, the story she wrote with her life will continue. Nyembe o thomile tša bodiragatši mengwaga e 53 ya go feta. Mogaleadi yo o kgathile tema ya mananeo a televišene go balwa Izo, Soul City le Zone 14 gare ga mangwe. Yo mongwe wa badirišane mmogo ka yena go tša bodiragatši o rotla mogopola bjalo ka motho yo a bego a rata go thuša. At the time I was homeless. Kidula just outside the Market Theatre. Just outside the Market Theatre, behind the Market Theatre, where there's a mall now. And all I remember is that Magogo Nadula abata umpadi business ideas. Ge a bolela ka ditlhotlho tša mašeleng tšeo ba bangwe ba badiragatši ba lebanego natšo, modiragatši Thoko Nchinga o lemošitše badiragatši go lefela dipolisi tša poloko. Up to us as an artist ukuthi senze lento. It's up to us as artists to do this. Legends, I'm not sure about you, but I received the old age grant. And when you receive the grant, it means we can pay for a funeral policy. Then we will not have to collect donations because artists will be able to pay for a coffin on their own. Balapa la Nyembe ba lebogile maAfrika Borwa ka go ba phalalela le go ba bontšha thekgo nakong ya poloko. Mosadi wa mengwaga e 29 go tšwa motseng wa Mamone ka ntlenyana ga Jane Fess ka Limpopo o lesolong la go matlafatša bao ba phelago ka bogolofadi. Botšeetši Kgaphola yo a šetšego e le mengwaga e tshela a šomiša setulo sa go theta ke yo mongwe wa baphenkgišane bao ba fetetšego go makgaolakgang a phadišano ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi le nyaga. Leto la Kgaphola la bogolofadi le thomile ge a tsoga ka le lengwe la matšatši a ikhwetša a palelwa ke go sepela. Pele ga fao o ile a foufala tekano ya go feta ngwaga magareng ga 2016 le 2017 ge a be a sa le sekolong. Le ge dingaka di laodišitše gore o golofetše ga se a dumelela bogolofadi bja gagwe go ama bokamoso bja gagwe. Ga bjale o tsenetše phadišano ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi le go tlhohleletša setšhaba ka kakaretšo go fa bagolofadi thekgo. Ke bone bana ba bantši ba ile gore ba phela ka bogolofadi ba phela ba tswaleletse a bana le di-opportunities tse ile gore ba ka di tšweletša mo setšhabeng go ba mo nageng ka bophara. Ke ntho e ile gore e dirile gore e ntlhotlheletse gore ke kgone go tsenela mmasebotsana gore ke kgone go laetša ba bangwe ba golofadi gore le rena re le bagolofadi re ka no ba dilo tse ile gore re duma go ba tsona mo lifeng. Kgaphola o neelane gape ka diaparo tša sekolo, dieta le mesemelwana ya lehlapo sekolong sa Tlasana sa Kgaladi. Sekolo le balapa ba re ba tla tšwela pele go modula nokeng. Badudi le bona ba mo aketše mahlatse le mahlogonolo leetong la gagwe. Se a se dirang ke tlhotlheletšo go baneng ba bangwe especially ba ba phelago ka bogolofadi. Re kwa re le motlotlo, re kwa re thabile kudu jwale ka bana ba Kgoši Sekwati. Godimo ga setulwana sa gago sa go tletla o kgona go dira mesepelo ya bommasebotsana le sefahlogo sa gago se a bontšha gore o ikemišeditše. Toro ya Kgaphola ke go rwešwa mphapatlhogo ka la pele kgweding ya Nofemere
gore a kgone go tswela pele go šomela setšhaba go ralala le Afrika Borwa bjale ka kgošigadi ya bommasebotsana bao ba phelago ka bogolofadi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mamoni. Go tša Betway Premiership tšeo di kgatlampanago ka se sebaka dino ke tša Kaizer Chiefs di tla tsebišwa go le go Golden Arrows ke dino go Stellenbosch ke lefela go Mamelodi Sundowns ntlha ye tee Magesi FC ye tee go Amazulu ye tee mola Orbit College e sa tlo bapala kgahlano le TS Galaxy ke Just Cooking United go tša Durban City karolong ya mathomo ya dipapadi dipoelo tšeo di ralokilego pejana Mamelodi Sundowns e fentše Stellenbosch FC ka nno ye tee go lefela go Peter Shalule a roba rekhote ya go noša nno ya bolekgolo 30 historing ya PSL dino ebile tee go ye tee magareng ga Magesi FC le Amazulu FC. Orbit College e tla tlhakana le TS Galaxy go roma dipapadi tša lekgono ka lepatlelo la Dobsonville ka iri ya seswai. Go šogofetše Shalang.